Halo bosku, jadi sore ini kita mau pergi cari tempat-tempat yang rame, pergi keliling-keliling Makassar lagi kita. Kira-kira di mana nanti tempatnya, baru kita mau cek. Tapi sekitaran pantai, kita mau jalan-jalan dulu sambil cari yang bening-bening. Maksudnya air bening, kita cari air. Kayak lain, kita mau cari yang bening-bening, air bening ya. Kalau ada yang warna berwarna ya berwarna. Oke bosku, ikut terus perjalanan kita hari ini. Oke, parfum sudah dibawa semua. Jangan bawa semua, sedikit aja. Nan sudah masuk. Ada 3 botol bawa cukup itu. Kasih cukup 4 biar rame-rame dia. Oke bosku, nah kita juga punya base camp parfum. Jadi bos-bosku yang mau cari-cari parfum bisa langsung ke base camp kita. Kita ada di Cendrawasih, Makassar ya. Mau kirim-kirim juga bisa, di sini banyak parfum bosku. Ini parfum super wangi kali bosku. Ini yang 35 mili. Kemudian kita juga ada yang 60 milinya. Oke bosku, kita mau jalan, udah siap semua? Kita mau jalan. Oke, mari kita jalan. Ini lantai kita dari lantai 10. Turun pakai tangga, nggak ada liftnya. Oke, mari kita cabut. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous. Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop up. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Di dalam situ. Boleh lah, baru kita mencari. Hah? Yang di sini kemarin kulihat. Ternyata sunyi. Nah itu dari sebelah sana. Gimana yang kita maksud ke Bosowa? Apa? Kafe Bosowa? Hah? Kenapa mobil semua jenis kuliah? Motor apa di sebelah belakang? Di sana juga. Terus. Maju terus. Maju terus. Biar bayar.
ada sih 5.000. Oke. Kita jangan sampai lah bagi keluar. Oke, thank you. Go. Karcis tak jangan sampai hilang untuk dipakai keluar. Keren ini. Sana-sana. Mana? Jauh-jauh. Cari yang jauh-jauh. Rame-rame. Jauh masuk ternyata ini apa nih? Luas ternyata. Oh. Kayaknya mentok nih deh. Masih depan kah lagi. Beda gerbang lagi kapang di depan. Oh. Di sini itu. Panjang nama apa? Aku bisa orang bawa hammock. Mentok ini ya? Ah, Mentok ini ujungnya. ya sudah parkir sini dulu kita. Biar dapat semua view-nya. Oke guys, kita sudah sampai. Dan ternyata yang kita dapat adalah Pantai Bosowa. Mantap sih. Luas, rame juga ini. Hari Minggu. Nah, teman-teman mau lihat kah? Wow. Jadi penampakannya Pantai Bosowa itu seperti ini. Dari ujung sana tuh jauh sekali. Pintu masuk sini. Sini ke sana itu ada 50 kilo. Ini perjalanan 3 hari 3 malam untuk semut baru bisa sampai di sana. Saking jauhnya ya bosku. Banyak orang, ada yang mandi-mandi, ada yang mau bunuh diri. Ya, ada orang mandi nggak pakai BH. Sana tuh. Laki-laki. Ini nggak jauh sih dari kota Makassar, cuma berapa menit? 15 menit lah dari kota Makassar ke sini. Dari tempat saya. Ada yang foto-foto, ada yang datang pacaran, ada yang cari joy. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get... Kemana lu?
Woi, woi, mana lu? Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to... Kita pulang guys. Sudah mau maghrib dan mau hujan. Kita kabur dulu. Oke. Kita balik bosku. Amin. Dua ribu. Tapi bagus ya, nggak ada parkir dalam sini bosku. Kita parkir di luar semua. Sudah dibayar pakai karcis masuknya. Bagus dipakai di Grab ini. Panjang kali. Wow. Ternyata panjang. Tabe kiri. Bukan ini kak? Hah? Bukan. Sorry. Struk Indomaret. Saya kira resi ini struk BTA. Aduh, salah kasih kita. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to, something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to, something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost,